Yego, reka musuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Nimwe mu nkuru y'incamugongo iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko hariya mu gihugu cy'u Burundi. Yitwa Chris Ndikumana, umuvuga butumwa benshi bizera ko bashobora gukira indwara binyuze mu masengesho asenga. Byaje kugenda gute kugira ngo abantu 8 bapfire mu giterane cy'amasengesho i Burundi cyari kiyobowe n'uyu Chris Ndikumana? Uyu mugeni muri kubona kuri screen zanyu, amakuru ari gukomeza kugenda avuga ko ari umwe mu bantu 8 baguye muri kiriya giterane cyiswe Kanguka. Ngira ngo ibi byose turaza kugenda tubigarukaho. Hari n'amakuru ari kuvugwa ko asize uruhinja rw'amezi nkangahe, ko yari yabyutse rwose aragenda ajya muri icyo giterane, arapfa, none umwana asigaranye na papa we. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze angaha ku muyoboro wacu, nta kindi mwisabira ni ugukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo n'ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Abandi bati ubu ni ubuyobe, abandi bati umuntu apfa umunsi we wageze. Yego nibyo, ariko se ngo abantu b'abarokore ngo ntago batekereza, ntago bashishoza, ati gute ibintu byinshi blabla, nyine amagambo ni menshi, ariko mumundire mbe nabagezaho iby'iyi nkuru. Ni umukozi w'Imana nabikubwiye nangira, yitwa Chris Ndikumana, wari mu giterane cy'amasengesho cyapfiriyemo abantu 8 i Bujumbura mu Burundi. Yavuze ko iri sanganya ryahitanye aba bantu ryatewe n'imibyigano cyangwa se n'umubyigano w'abantu benshi bashakaga gutaha baza kugwirwa n'urukuta. Ni igiterane cyari cyitabiriwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi, cyabereye ku ishuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro rya Kamenge mu Bujumbura mu cyumweru gishize ku wa gatandatu, ariko iri sanganya rikaba ryaragizwe ibanga rikomeye. Chris Ndikumana ni umwe mu bavugabutumwa bafite amazina akomeye mu gihugu cy'u Burundi, wari muri iki giterane. Yavuze ko biriya byago byabaye mu masaha y'igicuku ubwo abantu bari batashye igiterane kirangiye. Yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati hari abantu benshi cyane kandi buri bose bashakaga gutahira icyarimwe, byari nijoro cyane. Mu itangazo polisi y'u Burundi yakize hanze yavuze ko ibitaro bya King Khaled i Bujumbura byemeje ko abantu 6 bitabye Imana, barimo abagore 5 n'umugabo umwe, mu gihe kandi abandi 4 bari kuvurirwa mu bitaro. Ni mu gihe abandi 2 baguye mu bitaro bya gisirikare, aho abarwayi 5 nabo bari kuvurwa n'ubundi. Polisi yavuze ko kandi abantu 2 bagaragaje ibikomere ku mubiri, mu gihe abandi nta bimenyetso by'ihungabana bafite. Ikavuga ko bigaragara ko kubura umwuka kubera ubwinshi bw'abantu aribwo bwateye impfu z'abariya abantu baguye muri ari amasengesho, ari nayo ntandaro n'ubundi y'urupfu rw'aba bantu. Uyu mukozi w'Imana Ndikumana Chris ufite YouTube channel ikurikirwa n'abarenga miliyoni iwe, akaba anayobora urusengero ministry rwitwa Kanguka, niwe wari watumye abantu benshi bahurura muri ariya masengesho, dore ko bamwe mu bayoboke be bizera ko ashobora gukiza indwara binyuze mu masengesho n'ubundi aba yasenze. Uwo mubyeyi muri kubona kuri screen zanyu yaje kuza kuba nyine yakwitabira Imana mwaho ngaho
azize asanga nyine ryaje kuza kuba ribahari. Ariko abantu bati ubu n'ubujiji ntabwo byari bikwiye, abantu bagira imyizerere bagakabya, ati na Imana yo mu kibaya ni nayo Imana yo mu misozi aho wasengera hose yakumva. Ntago twumva buryo ki umuntu ashobora kwirirwa agenda byigana n'abantu bikagera naho avirwamo n'urupfu. Ariko abandi bati nyamara umuntu apfa umunsi we wageze. Njye nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bazi. So rero twihanganisha imiryango yose yabuze ababo, umundire ngiye nsoreza ngana n'abashimira kandi mbifuriza ko mubana natwe makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi.